баягы халифалардын доорунда Тигрит деген шаар бар. Ирактан деле бар, Тигрит деген шаар бар. Тигрит деген шаардын башчысы баш жүзү. Жашы бир аз өтүп калса деле үйлөнбөй жүргөн. Асадуддин деген агасы бар экен. Бир күн Назимуддин деген şu Тигрит шаарында амир болду. Бизде айткандар губернатор болсо, акимдер болсо, bir gün arasıyla bir tuğun arasıyla öyle Najmuddin, sen el başkanı adamsın. Kolunda birliğin var. Kolunda baylığın var. Montuk yürür sana çalışmayın. Ülüp böyle. Dese, bana dedi ki, bana tatlı kız çıkmayan ha. Anlar olursa diye sultanın tatına kaydı, bürük tatına kaçın kızı var. Baylık desek baylık, beylik desek beylik, tatına kaydı, baylık. Bugün var boşun kızın kolunu saydı. Dese, ağa dedi al kızın paranın deyişken, hadi bakın bu tatına kayınız, bürük mağa, olay, dur. Kız emesi. Anday olsa değil, vazirдің kızı var, tatına kay kızı. Baylık desek baylık, beylik desek beylik, soğuk desek soğuk, adev desek adev, bana gelişken. Uşağımız da alıp vereyim desek. Mağa da yapın desek. Najmuddin sen qanday kız izlep жүрөсүң dese, үйлөнүүдөгү максатты карасаңыз. Мен келечекте Кудус мешіті бар, білесіздер, мұсылмандардың Кудус деген мешіті бар. Üçüncü мешіт. Каба, Мәдина, Кудус деген мешіт. Кудус мешітіне мұсылмандардың қолына алып бере тұрған баланы тарбиялай тұрған апай іздеп жүреді. Najmuddin, ондай қыз азыр жер жүзінде жоқ болу, тек бейшік орнында құрылы діндердің арасында таппасаң, азғақта таппайсың дейді. Dese, niyetli karar, maksatlı karar. Men ahlasa billah, kimde kim çin жүрөктөн niyet kılsa, kimde kim çin жүрөктөн maksat koysa, Kuday bir etti degen. Bir meşhur var degen. Moda kendine geldi, moda geldi. Bilmiyorum, ancak söyleşti var. Moda kendine söyleşti olursa bir kız gibi degen. Najmuddin kız kişiye kaldı, turasında. Bu jakka ötüp kız kişiyle söyleşti başladı degen. Ya kızım, sağa men tatına kay. Adil ahlaklı, çıraydı senin çıraydı, bayladı senin tatlıdan jigit жүрөсүң, elinde üşütsün, başlatırsın. Qanday kızsın sen deydi. Dese, ustazım dediğin, molda dediğin, siz mağa jönötкен jigit tatına kay, adil ahlaklı jigit eken, negisi siz jönötкен jigitten başlatıp mümkün emes. Yok al jigit mağa ылайыктуу kız emes dedi. Kızım, qanday jigit izlep жүрөсүң dese. Келечекте Kudus meşhidi Müslümanların koluna alıp bere turgan balanı tarbiyalay turgan atayı da жүрөт деген. Najmuddin bu jakta oturup köktön izlegenin жерден тапкандай сүйүнүп тарап молда келген айбат. Молда келгенден мош кыздын малы десе. Молда кел ушинтип экөөнүн никесин кыйып экөө үйлөнгөн. Ким төрөдү деп ойлойсуз? İslam tarihinde Kudüs Mescidini Müslümanların koluna alıp berген Salahaddin Ayyubi деген adam төрөлгөн экен. Ата-энесинин максатын караңыз. Үйлөнгөндө эптеп үйлөндү. Жашы өтүп калды, байлыгы бар, бийлиги бар. Бирок эшмат үйлөндү, ташмат үйлөндү деген, үйлөнсүн менен үйлөнүш керек деген жок. Эмне койду? Үйлөнүүдө максат койду. Элиме, жериме кызмат кыла турган бала керек. Ушундай баланы тарбиялай турган апа керек dedi. Элиме, жериме кызмат кыла турган баланы тарбиялай турган ата керек dedi. Экөө Кудай жүрүштүрдү. Ортосында тарыхты жараткан Салахиддин Айюби төрөлгөн. Алдыңызда койгон максатыңыз болсун. Үйлөнгөндө жашооңузда максатыңыз болсун. Бала тарбиялоодо балдарыңызга койгон алдына койгон максатыңыз болсун. Жумалык, айлык, күнүмдүк максатыңыз болсун. Ошондо ийгилик жаратасыз. Кам болсун, келечегиңиз үчүн, күнүмдүк жашооңуз үчүн. Колуңуздан эмне келет ошол нерсени кам кылыңыз, ойлонуңуз, ой жүгүртүңүз, ошондо ийгилик сизге жылмайт. Үйдө жатып алсаңыз ийме ийгилик